profesor dr. Nezir Pivić za gradonačelnika Zenice. Dobro vam večer, želimo cenjeni gledatelji i gledateljke. Ovo je termin za politički marketing televizije Zenica. Moj večerašnji gost ovdje u studiju televizije Zenica, Nezir Pivić, kandidat stranke Demokratske akcije za poziciju gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Gospodine Piviću, dobrodošli. Još jednom dobro večer. Dobro večer vama i svim Zeničankama i Zeničanima i želio bih na samom početku da svim našim građankama i građanima poželim dobro zdravlje, da u ovo vrijeme pandemije ostanu dobro i zdravo. Evo, profesore Piviću, zanima me prije svega vaš razlog za kandidaturu za poziciju gradonačelnika na ovogodišnjim izborima. Javnosti je poznato dakle da smo mi evo i u toku određivanja kandidata za gradonačelnika i kandidata za gradsko vijeće, da je postojalo veliko interesovanje javnosti, a to je upravo iz razloga zato što su i građani svjesni da isključivo stranka Demokratske akcije sa svojim kadrovima može promijeniti nešto u Zenici i mi smo kao nikada do sada napravili jednu jaku listu, odabrali kvalitetne kandidate s kojima izlazimo na izbore i to je tim za jaku Zenicu. Zašto sam se ja kandidirao? Tačno je da dolazim sa više pozicije, dolazim iz državne vlade i ujedno sam i profesor na fakultetu, isključivo iz razloga što smatram da je Zenici potrebno da vratimo na put razvoja i uspjeha kako je tu i naš gradonačelnik Husein Ismailović radio tokom 12 godina. Svjesni smo svi, nažalost, da u protekle 4 godine Zenica nije ostvarila onaj uspjeh i razvoj kako je trebalo da ima. Iskreno se nadam da će građani prepoznati i naš program, naše kandidate koje smo predstavili i koji svakodnevno predstavljamo i da ćemo, ako Bog da u budućnosti, evo moći da realizujemo sve te projekte. U svojim istupima stalno pominjete da je gospodin Kasumović, aktuelni gradonačelnik, jedna velika prevara. Možete li nam to pojasniti? Vrlo rijetko koristim generalno imena svojih protivkandidata. Ja objašnjavam aktuelno stanje u Zenici, objašnjavam šta se uradilo, odnosno šta se nije uradilo. Iz tih komparativnih razloga se vrlo kratko zadržim na tom. Moj fokus u mojoj izbornoj kampanji je isključivo kandidati i program koji smo ponudili. Ali evo, nažalost, imamo situaciju da je protekle 4 godine stanje tako kako jeste. Moram samo napomenuti da i 2016. gospodin Kasumović je dobio podršku iz razloga što je i tada najmanje pričao o Zenici. Pričao je generalno o nezadovoljstvu građana koje je izazvano stanjem u zemlji, a u stvari, evo, vidimo nakon 4 godine da je to samo pogoršano kad govorimo u Zenici. On je faktički postao sinonim za to iz razloga što je, evo, čitava politika se svela na uhljebljavanje podobnih istomišljenika koji su, evo, našli se većinom u javnim preduzećima. I večeras hoću da kažem, da poručim građanima da kao mlad čovjek koji je završio fakultet za 3,5 godine, koji dolazi iz radničke porodice, ću prvenstveno voditi računa da se uvede jedan transparentan sistem zapošljavanja u javnom sektoru. Govorim sada u ovom slučaju za gradsku upravu, za grad Zenicu, za sva javna preduzeća i znam kako je kada doživite nepravdu, jer sam to lično prošao. Ja to obećavam i sigurno ću to provesti. Izmijenit ćemo ako je potrebno određene propise, ali se mora uvesti sistem vjere u institucije i da vratimo vjeru u institucije kako bi naši mladi ostajali ovdje i naša pamet zadržala se u našem gradu. Dobro, izgleda da ste jedini koji je svojim građanima, kada govorimo o kandidatima za poziciju gradonačelnika, ponudili ozbiljan program. Vaš se zove Za jaku Zenicu. Možete li nam ga ukratko predstaviti? Da, mi smo izašli sa konkretnim programom. Nažalost, nisam vidio drugih protivkandidata jasne programe. Ja smatram da mi u izbornoj kampanji trebamo da pričamo isključivo o programima, šta ćemo uraditi, da se takmičimo u dobru, a ne da pričamo jedni o drugima. Mi smo predstavili program Za jaku Zenicu koji ima 11 politika, 140 konkretnih mjera, projekata od posebnog značaja, kapitalnih investicija, ali što je još važnije, imamo rješenje za svaku mjesnu zajednicu. Kada dolazim među građane, objašnjavam im da je osnovna razlika u tome što mi dolazimo sa konkretnim programom, što nudimo da se i nakon izbora kontrolišemo, zato što će ovo ostati u svakom stanu, u svakoj kući i da se međusobno možemo kontrolisati šta smo to realizirali. Jasno je da smo imali evo protekle 4 godine i u predizbornoj kampanji aktuelne vlasti 37 obećanja koja su samo zabilježena putem videa. Nažalost,
Ja sam žalostan zbog toga što to niti jedno obećanje u potpunosti nije realizirano. Jer sa 240 miliona konvertibilnih maraka koji imamo u budžetu, mi smo trebali danas da imamo Zenicu u jednom potpuno drugom ruhu, da imamo nove investicije, da imamo nove biznise, nove poslovne zone i tako dalje. Nažalost, mi to danas ne vidimo, zato sam se ja odlučio, jer vjerujem u ono samo što je zapisano. Ja sam napisao do sad 3 knjige, ovo je 4. istina najtanja, ali je meni najslađa iz razloga što će trebati na njoj puno raditi i nakon izbora i što ćemo tada, evo, ako bude, ukoliko hoćemo, siguran sam u to, sve realizirati ovo što smo pobrojali. Ovdje su vrlo važni projekti, ovdje se fokusiramo, znači ovaj program je istina detaljan, ne znam koliko će građani imati strpljenja da to pročitaju, ali ću ih zamoliti da pročitaju, da uđu u sam srž programa, jeste detaljan, ali drugačije nije moglo jer su zaista veliki problemi koje trebamo rješavati u našem gradu. Pomenu ste malo prije tih 37 obećanja i vi ste nedavno obećali ono što je izazvalo veliku pažnju zeničke javnosti, zeničkim penzionerima 13. penziju. Kako to planirate izvesti i kakve su reakcije penzionera? Ponosan sam što sam to uvrstio u svoj program, zato što naši stari ipak koji su sve ovo gradili, koji su ostavili, ipak u ovom momentu imaju vrlo niske penzije. I da se razumijemo u potpunosti, veliki broj je pitanja kad govorimo o 13. penziji. Penzioneri su oduševljeni time, ali naravno imaju određena pitanja da li je to moguće realizirati i tako dalje. Jeste moguće, to je da pojasnim. Dakle, pomoć iz budžeta grada Zenice za penzionere koji imaju malu penziju. I to je jedna socijalna dimenzija budžeta i ona će biti uvrštena u budžet i mi ćemo onim penzionerima koji imaju malu penziju isplatiti takozvanu, tako smo i nazvali, 13. penziju. Naravno, nećemo govoriti o onim penzijama koji su enormno visoke, mislim da to nema tu onda socijalnu dimenziju, ali sigurno za male penzije to ćemo realizirati i svakako to ne podrazumijeva izmjenu određenih propisa na višim nivoima vlasti, pa da ćemo mi nakon toga isplaćivati tu 13. penziju. Ja imam poseban osjećaj za takve porodice iz razloga što sam se školovao od jedne takve penzije u 8-članoj porodici. Znam šta znači danas našim starijim kada dobiju malu penziju da moraju platiti sve režije, troškove, lijekove i tako dalje. Tako oni u ovom momentu nisu u mogućnosti da zarade, ali evo trebamo imati mi jedan osjećaj prema našim starijim i nisam našao nikog ko je rekao da evo ne možemo tu ispoštovati. Svi su podržali, i mlađi i stariji su podržali jednu takvu ideju. Kakve su reakcije penzionera? Njihove reakcije su odlične. Naravno, oni uvijek gledaju skeptično u odnosu na sve to, jer u predizbornim kampanjama obiluje puno obećanja, a kasnije to bude malo ispoštovano. Zato sam ja pristupio na jedan drugačiji način, iz razloga što meni ne treba pozicija. Kao i svim ovim kandidatima koji su na listi Stranke demokratske akcije ne trebaju pozicije, jer oni dolaze svi sa viših pozicija, nude se svom gradu. Ja sam rekao da neću dozvoliti da dam svoj obraz ni za što na svijetu, a kamoli za ono što sam napisao i nudim jedan transparentan pristup. Da kroz ovaj program svi međusobno pratimo realizaciju onoga što smo obećali. Jedino tako možemo voditi jednu vrlo jasnu politiku koja će moći vratiti Zenicu na put razvoja i uspjeha kako nas je vodio rahmetli gradonačelnik Husein Smajlović tokom svojih 20 godina upravljanja Zenicom. Dobro, već je prošlo više od pola predizborne kampanje za ovogodišnje lokalne izbore 2020. Vi vodite onako dosta jednu i modernu i angažovanu kampanju. Viđamo vas po mjesnim zajednicama u samom centru grada, u cijeloj Zenici. Razgovarate direktno, za razliku od brojnih drugih protukandidata sa svojim biračima. Kako ste zadovoljni? Moram istaći zaista veliko zadovoljstvo i odzivom samih glasača, odnosno građana na naše predizborne skupove. Naravno, vodimo računa o svim epidemiološkim mjerama, distanci, maskama, sve ono što je potrebno i što je preporuka kriznih štabova, jer zdravlje je ipak na prvom mjestu. Moram reći da sam prijatno iznenađen i velikim brojem mladih ljudi koji se uključuju u stranku, koji žele da budu dio predizborne kampanje. Neki dan sam doživio jedno veliko iznenađenje mladih ljudi koji su na jedan fantastičan način nas dočekali u mjesnoj zajednici Klopće. Zaista tu političarno u vrijeme kada se prema policiji gleda na jedan negativan način, to je rijetkost da se desi.
Ono što mi imamo u ovom momentu i što pokazuje jedna neovisna istraživanja jeste da smo mi u jednoj velikoj prednosti i da je prepoznat kvalitet listi i kandidata za gradonačelnika i sam program za jaku Zenicu koji smo ponudili našim građanima. Ja sam ove godine odlučio zajedno sa svojim saradnicima na štabu da vodimo jednu drugačiji vid kampanje, da on bude više u jednoj direktnoj komunikaciji sa građanima. Vidite da smo ušli u samo jezgro grada, da održavamo skupove u samim našim ulicama, mahalama, među zgradama i moram priznati da su ljudi oduševljeni s tim i da imamo jedan vrlo topal doček i ja im se evo i ovom prilikom zahvaljujem na tome. Kampanja zaista protiče izvanredno. Drago mi je što se ljudi interesuju konkretno i za program i za konkretne aktivnosti koje trebamo provoditi i nakon izbora. Ja sam ubeđen da sa našim mladim ljudima koji se sad nalazi u ovo vrijeme predizborne kampanje ću moći napraviti i realizirati ono što smo obećali. Rekao sam i da smo i potrebniji više nakon izbora, ako Bog da, nakon 15. novembra, nego što su u ovom momentu. Jer želim da kroz naše programe se takmičimo u dobru, da više u Zenici ne treba da vladaju lažni profili, lažni portali, smutnje, laži, podvale. Nikom to dobro ne donosi. Mi trebamo da se takmičimo u dobru kako bi ponudili najbolje rješenje za ovaj grad. I to je moja poruka, osnovna poruka svim građankama i građanima Zenice, da se isključivo fokusiramo na spas naših simbola, simbola Zenice, to je čelik, zeps, Zenica, trans i tako dalje. I drugih simbola i svakako poboljšanje uslova života svih građana u Zenici. Profesor Pivić, hvala vam za ovaj razgovor. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bio je to profesor Nezir Pivić, kandidat Stranke demokratske akcije za poziciju gradonačelnika Zenice na lokalnim izborima. Hvala za pažnju i doviđenja.